Draga braćo i sestre, narode svetosavski, obaveštavamo vas da će se po blagoslovu njegovog visokopreosveštenstva mitropolita gospodina Siluana u nedelju 25. januara 2026. godine u Srpskom pravoslavnom manastiru Svetog Save i Lajn održati 53. Svetosavski sabor. Svetu arhijerejsku liturgiju će sa početkom u 9 časova služiti njegovo visokopreosveštenstvo mitropolita australijsko-novozelandski gospodin Siluan uz zasluženje sveštenstva i svešteno monaštva mitropolije australijsko-novozelandske. Posle svete liturgije nastavljamo narodno saborovanje i druženje. Uz svesrdnu pomoć braće i sestara svih crkvenih opština arhijerejskog namestništva Melburnskog, hrana i piće biće obezbeđeni u dovoljnim količinama po veoma povoljnim cenama. Vatrogasna služba države Viktorije upozorava da je u ovim danima na manastirskom imanju potpuna zabrana paljenja vatre. Braćo i sestre, svi ste dobrodošli u manastir Svetog Save i Lajn, da se Bogu pomolimo i prvog srpskog prosvetitelja Svetog Savu proslavimo. Mir Božji, Hristos se rodi, od Boga blagoslovena nova godina. Žele vam vaši molitvenici pred Svetim Savom, bratstvo manastira Sveti Sava.